bayung mawat kawanguyan lapsirap tirim semanding jelek cinta kirim wakil si tapi amoy seorang rampak dapat dan dapat cerita di walakri mangan kue tunggang gunung ibarayuan cilangit langit abadi puji aya di Gusti sampun awak sudah ngawarian dilarang halangan harungan abuat kehidupan kahuni jembatan tanpa ketemuan pikir tetapi Sinatria ing perkasa berlari rabi telah Payung Agung Karaja Mugia Simul silokan nyata jadi papayung agung ais kangapi khusus nadilina kula warga namanya Tabalaya haturan nawuh lunjang sumpi kapayun mamang lengser barang